Smejanje teorijama zavere je dobra zabava za ljude zatvorenog uma, barem dok se ne ispostavi da su istinite. Jedna od najvećih priča koje se koriste da označe Alexa Jonesa kao najvećeg teoretičara zavere je da u vodi postoje hemikalije koje pretvaraju žabe u gejeve. I naravno, kada čujete ovo pomislite, koja glupost. Ali zapravo nije. Hemikalije u vodi zaista pretvaraju žabe u homoseksualce, tačnije menjaju njihov pol. These animals that we know are genetic males have been exposed to atrazine for their entire life, and many of these genetic males now are turning into females. He's a genetic male that not only acts like a female, he lays eggs like a female. You can see eggs in the bottom. This is probably one of the most remarkable things I've seen in my work. Alex je dalje objasnio da je hemikalija koja je kriva za to atrazin, uobičajeni herbicid koji ulazi u vodosnabdevanje, pa samim tim i u žabe. This is the most common contaminant in ground and surface water and drinking water, and the level of atrazine that it took to make this male turn into a female is 3 times less than what's allowed in our drinking water. Jones je u nastavku tvrdio da je razlog zašto danas ima toliko gej ljudi taj što je u toku operacija hemijskog ratovanja i da ima vladina dokumenta u kojima su rekli da će podsticati homoseksualnost hemikalijama kako ljudi ne bi imali decu. I gle čuda, žena po imenu Mel Scardina iz San Franciska rekla je da je postala zabrinuta za svoju vodu za piće kada je koristila komplet za testiranje vode kod kuće, koji je kupila na internetu, kako bi istražila čudan ukus svoje vode iz slavine. Prema njenim rečima, njena voda je bila pozitivna na herbicide, atrazin i simazin. Ona je rekla da su joj gradski zvaničnici za vodu potvrdili da su otkrili da pesticidi u njenoj vodi prevazilaze smernice za bezbednost vode. I ono što je najčudnije od svega je da je San Francisco, grad iz kog je Mel Scardina, poznat kao svetska gej meka, prema asocijaciji putovanja San Francisca i anketi Gallupa iz 2015. godine. Političari su uveli prohibiciju 1920. godine kako bi suzbili nacionalnu naviku za ispijanje alkohola, ali se ilegalna priprema i prodaja alkohola još više proširila. Sam zakon nije mogao da promeni navike ljudi,